Berarti nyo sesuai ukurannya, Wah. Dah, nyo kata tua yo. Kali kapo bere. Dah bere. Dah bere nang. Sesuai kan, mesti ukuran ji mesti sesuai. Aman, aman terus kena Yo, lihat. sertifikat pegang lulung kalian, nah. Ah, sertifikat baik bukan nang cu nah. Ya, saya kalau nano dah. Empat noh, udah kelala. Siapa je? Ah, empat noh. Kalau ku bere. Ngapu, Wah. Dah noh. Lompang kan, Tapi waran bere noh. Belum dot kan, ukuran 3 kilometer. Maksudnya nyok ke bano kalau 4 Punya lompang. hai 3 kilo. Menyo 3 meter, kalau bere kilo. Aku nyo 3 kilo kalau ku dimang. Kan lagi yan, hidin bangay. Tadi kiban cik. Ganya perletan no. 1 kilometer. Aku nyo 3 kilo, menyo 3 meter kalau bere kilo. Bukan cara. Itu perlu 3 kilometer untuk membangun jalan tol. Mau nyok lagi nyok 3 meter. Kapan cara ada pulau dan blow je per meter. Nyok nan bapak instruksi. Betul, ya pakai makakal ka. Punya blok per meter, ka bolong-bolong dan nak ke di papak tepat. Ay bangang ha. Kailangan ka ba no? Oh, Balik ke bapak yang itu apa? Bukan cara kamu blok. ka bang kasi bang yung puno mo yan. Apa namanya? Hang kemali ba putik lang lagi mo. Mo takit. Anjir apa? Puro mo takit na may. Berarti nyok dan nyok lumpuh. Lepo ayo deh.